Omukazi oyisurwe yamanywa nka Rose Pasco emyaka 22 kandi abari kutunga obujanja bahirwa rya Borarohere Center ya Kana bamanywa nka Ronald Odaga ow'emyaka 21 Airetu Mungeni ow'emyaka 17 hamwe na Ntegeka Kusima ow'emyaka 18 bona batura b'ekyaro kya Nyakihura omugombora ya Boraru omuri district ya Hoima. Nabo bari bagando nire turuguroko tubari tuje ku rugurwari nasu tuzigaire mu hayi kwiga mu naye babaye babaza babiri nabo bagando ikari tutuje twijambe roti ni janka muleka muka saa ibiri ngubze njya musene nikamuleka muka ati munyanyizire agumze na kuraki na hundere na ijana huko ati timanyiri alisaidika kubanga mnyumba iri musene. Ntegeka omumbahonere yagamba ngo abire natahumuka nokwe kubavugana bemerira haciyungu cyanye n'inkuru bakatanduka ku mutema. Yasanga abantu babiri bali yakicumbiro kandi uno bagiba byamirira ati nyalengo kweto no kuriki ayimuka ile ko mwana go yizirege yatanga kunyeta kaka yero ali abantu speed nyayimuka atobonye mukirege kimbura ho rwigindi ntamanya kunwa bakaze kiba mutemereye speed mwana nataho mujoni garo rwigi. Abantu bagamba ngo Abazigu aba batwire emitwaro 25 iyo mukazi oyisurwe Pascalozi emitwaro 8 na nesumu ebyahairetu Mungeni. Kabe kulembezi twinamo kutekereza ngo obwire buno kusembereiro obwire wa Christmas no kutulima tutekereza emirundi ebiri twinamo kutekereza abasuma abo kubogo moja gambire enkoko abaruzerege bagikwasire kandi enkoko nyingi akarabasangire takozereki mukijwe talimo kandi bagamba obu musige ono mukazi bayisire bamwihiriho byemitwaro 25 iba ni kwagamba ngo ijya gitunzire go mukatale kisalize Abebyo kurinda basomese imikara y'abantu mukichweka niko nabo akuba baraho abimwe baraba basomeseze abaho mukichweka. Polisi ya leta embwa yaye yenkajirizi shaha munana zihangwe bitutino yakwata aho twaza kwandikira amakuraga twagezaho kugamba na polisi bitu byabe byabusha amakuraga gasha kwa Ambrose n'wagaba katoto.